muzi koroseni y'amadubu dore ni gutya mugira gutya mwese amadubu intare za salamu taragira icyo mvuga nkeneye abantu benshi mushaka kuza kwibaza ngo kubera iki amasimba yatsinze. Nari mfite imbogamizi nyinshi ntangira media zirimo no kunuka yuko nabyariyaho, ariko impamvu murabona mfite umwana mubi nababera mwese banyoko kuko sifite umwana mwiza. Okay, so ntewe ishema nawe ari mu nyingi, ari mu bituma ngira imbaraga zituma nkora ibyafasha societe, abasingo mother n'abagore bose bari yabagowe. Nukuvuga ngo twebwe nusome comme un albatros social qui vole sans quelle sans poil sans ennemi et aucune personne qui peut nous mesurer n'importe comment. Rero turabashimira mwe mwese mwari mudukurikiye isi yose, abakunzi bacu badukunda ku isi yose, amadubu y'umurenge atari makagara. Twebwe turabanyamurenge b'amadubu twirwaneho oye oye. Thank you. M23 oye, intare za salamu oye. Aho niho tubarizwa kuba dukene turabanyamakuru ba revolution kandi mwitegure gutaha iwacu, ibi bikombe tuzobifatira iwacu. Thank you so much. Amadubu muri yehe muzi koroseni y'amadubu, muzi koroseni y'amadubu dore ni gutya mugira gutya mwese amadubu intare za salamu taragira icyo mvuga nkeneye bagenzi banje Joshua Entertainment na Mibunda TV1 hamwe na Shashi na Mugeni ariwe madame batambuka hano gatoya umunota umwe rwose ndangiza. Ndashimira babaza ko turacunguza uburyo umwete. Ndashimira Papa Legend OG ndetse na Dr. Sam, abo n'abagabo babakora iby'indashikirwa twashimira ku rwego rw'ijuru. Dukeneye ibi bintu, ibi ni ibintu byiza cyane ku bwoko bwacu, aho bakomeje kuduhuza nk'abanyamurenge titwareka kubishimira Imana. Mbere yuko mvuga uyu ni madame kubatamuzi, hanyuma uyu ni mugenzi wanje Mibunda TV1, uyu ni Joshua Entertainment, aba nibo dufatikanyije urugamba rwo kuvuganira ubwoko. Ndabashimira cyane Azati, uyu ni umudamu we wa Papa Joshua yitwa Shashi Souverain, uyu ni umugabo we. Hanyuma ku by'ukuri turashimira Sam K Dodos adusomere uwo muntu yitonze, adusomere uwo muntu yitonze mu ibanga rikomeye cyane. Papa Legend OG Mulenge Awards 2025-2026 Best Female Journalist Content Creator 2025-2026 Amasimba TV Show. Amasimba murakoze. Murakoze. Turagira ngo abantu baberetse guserebura celebration bamuretse abanyamakuru bagenzi we abandi basure mu gicaro. Reka dusabe bafata ifoto n'abanyamakuru bagenzi be. Mashimenshi cyane kuri Rugenza. Mamuretse murakoze 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 murakoze. Reka dusabe madamu wa Rugenza. Mamuretse celebration musubireyo, musubireyo musubireyo, celebration ziraza nyuma. Guys, reka dusabe Aimable abandi mumuramutse, abandi banyamakuru umuramutse, ubundi musubire mu gicaro byanyu. Abandi banyamakuru muhagarare hano, muhagarare hano hirya, muhagarare hano nta kibazo dushigikira. Reka dusabe bamuhe envelope. Envelope byose bifatira mwe mama. Okay. Amashyi menshi cyane kuri Rugenza.
murakoze cyane. Reka dusabe Rugenza na madamu yo basubira hariya ndetse n'abanyamakuru bandi bat tunamusaba ko ubutaha agomba kubyimurira imuhira. Kugomba gukorera mu buhunzi ntabwo bisa neza. Ubu nyine igihugu kirahari, tugomba gutaha bikazabera iwacu. Hanyuma ndashaka gutinyura abandi bantu bakiri inyuma, mufite impano zitandukanye. Izo mpano zanyu mufite njyewe ntazi, buri muntu yiyiziho indirimbo yiwe, niba ari umuririmbyi, niba ari umukinnyi wa filime, ikintu icyo ari cyo cyose wumva muri wewe wakora, utinyuke, ntugategereze ko hari ikintu uzakora udafite abaguca intege. Turashimira Papa Legend watwizeye ko ubutumwa bwiza ntibuzabwishugwa, twabuherewe ubuntu tubutangira ubuntu. So Ashimenshi cyane kuri Rugenza. Mamuretse, murakoze 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 murakoze. Reka dusabe madamu wa Rugenza. Mamuretse celebration, musubireyo. Musubireyo musubireyo. Celebration ziraza nyuma. Guys, reka dusabe Aimable abandi mumuramutse, abandi banyamakuru umuramutse, ubundi musubire mu byicaro byanyu. Abandi banyamakuru muhagarare hano, muhagarare hano hirya, muhagarare hano nta kibazo dushigikira. Reka dusabe bamuhe envelope. Envelope byose bifatira mwe mama. Okay, amashyi menshi cyane kuri Rugenza. Murakoze cyane. Reka dusabe Rugenza na madamu yo basubira hariya ndetse n'abanyamakuru bandi bat Murakoze cyane, ijambo riraza nyuma. Reka tubasabe na madamu bifotoze ubundi basubire hariya. Reka dusabe Gipfizi nk'umuntu bakorana umunsi ku munsi, uraza gutanga remarks yawe nyuma. Okay. Turaza kubikora celebration nyuma, muradufasha mwifotoze gusa. Sawa, reka dusubira mu byicaro, celebration zirakorwa nyuma. Murakoze cyane Rugenza na timu yiwe. Thank you so much. Uraza kugira ijambo uvuga nyuma n'abanyamakuru bamuherekeje rwose. Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane. Reka twihute. Turacyari dutuze, turacyari mu nsinzi. Reka twihute. Abanyamakuru b'abagore mu cyiciro cy'abanyamakuru b'abagore bakoze neza. Reka tubanze tubasabe. Murakoze. Mutega amatwi basi tubanze duhamagara abantu. Mudufashe tubanze mutega amatwi duhamagare abanyamakuru bahiganye. Dufite urutonde rw'abantu batanu. Umuntu wahiganye wa mbere yitwa Aline Mutoni Uwase w'impamo 250, ntago yabonetse. Dufite umwanya wa kane witwa Zahabu ndetse na Janvier, ariko ntago ari umwanya oke ni arrangement twabanditsemo gusa. Umwanya ntago uraza ngo nabatsinze, n'uburyo twanditse bisanzwe. Dufite Zahabu na Janvier. Dufite uwo bitwa Joyce cyangwa se Mama Mulenge. Dufite uwo bita The Beauty Aline na Queen. Aha, dufite uwo bita Nyamwiza. Abahari tubasabe muze, mubanze muze hano. Abo bantu bose bahari mubanze muze. Tubasabe babanze bahagarare hano.
murakoze murakoze. Reka gatoya tubanze tubabwire, uhereye kuri Zahabu na Janvier ni kapo, ni umugore n'umugabo bakoze cyano, mu by'ukuri batinyuye bagenzi babo. Muhagare neza kuri bana, murakoze. Turabashimira uburyo mwakoze, mwatinyutse mukiteza imbere, mugahitamo gukora kuri social media, muri intangarugero. Mwarakoze cyane. Mama Mulenge wabaye imbarutso nawe mu bagore, kubera ko wateye intambwe ukaza ugatinyuka ukaza mu marushanwa. Warakoze cyane, content yawe ni ingirakamaro muri community. Imana iguhe umugisha kandi never give up, n'ubundi mukomeze mu marushanwa. Dufite amasimba mu by'ukuri yitwa Nyamwiza, murakoze. Yarakoze, yafashije abana b'imfubyi, ni umu content creator. Hari abamama yavuganiye, hari abandi yavuganiye. Mu by'ukuri muri community turagukunda cyane, ntugacike intege. Kandi Papa Legend ndetse na Dr. Sam barashigikira uburyo mubashigikira, ndetse namwe barabashigikira kugeza kuri munsi babahaye ibihembo. Mutwemerere rero mutwemerere dutange ibihembo. Hari n'abandi badahari ba debut, nabo barakoze cyane. Ubwo nandi kuvuga ibigwi byabo muri rusange, ariko aba nibo babonetse hano. So murakoze cyane. Reka dusabe chairman wa Jackson aze hano yegere protocol, bamwereke igikombe cy'uwo muntu na envelope yiwe abifate mu ntoki. Ubundi dusabe Rugazura afungure envelope. Muri iryo tsinda ry'abagore benshi harimo umwe, yaba adahari twakimugezaho, yaba ahari twakimugezaho. Muratekereza ko ari nde? Reka twumve Faustin adusomere uwo muntu yitonze, adusomere uwo muntu yitonze mu ibanga rikomeye cyane. Aha. Papa Legend OG Mulenge Awards 2025-2026, Best Female Journalist Content Creator 2025-2026, Amasimba TV Show. Amasimba. Murakoze. Murakoze. Turagira ngo abantu baberetse guserebura celebration, bamuretse abanyamakuru bagenzi we, abandi basure mu gicaro. Reka dusabe bafate ifoto n'abanyamakuru bagenzi be. Nyamwiza, reka bakugezeho igikombe cy'amani, mufate ifoto. Aha, murakoze cyane. Dusabe Nyamwiza yihangane, bafate ifoto, bamugezeho igikombe, bahagarare neza. Aline, nta kibazo mumureke, it's emotion. Isawa, reka Nyamwiza ahagarare neza, bamugezeho igikombe, ndetse n'abagenzi we n'umwana we bahagarare bari kumwe, n'abandi banyamakuru bagenzi be bafatikanyije. Muhagarare neza, muhagarare neza n'abandi banyamakuru bose. Okay, murebe hariya chairman, mutagusha ako kantu, mwigira imbere rwose, muhagarare neza. Dusabe Rugenza atambuke hano. Murakoze cyane. Amasimba araguma aho ngaho, dusaba Amasimba n'abagumaho aze gutanga remarks yo umunota umwe gusa. Umuntu utaduha kugira ngo ducunguze uburyo umwete cyo tumuha igikombe agira icyo avuga akomeza. Murakoze cyane. Thank you so much. Amasimba urabahagaze ugira icyo uvuga na Rugenza, ubundi dukomeze gutyo. Amadubu muri yehe muzikoroseni y'amadubu, muzikoroseni y'amadubu, dore ni gutya mugira gutya mwese. Amadubu intare za salamu. Taragira icyo mvuga, nkeneye bagenzi banje Joshua Entertainment na Mibunda TV1 hamwe na Shashi na Mugeni ariwe madame batambuka hano gatoya. Umunota umwe rwose. Ndangiza. Ndashimira babaza
ko turacunguza uburyo umwete. Ndashimira Papa Legend Oji ndetse na Dr. Sam. Abo ni abagabo babakora iby'indashikirwa twashimira ku rwego rw'ijuru. Dukeneye ibi bintu, ibi ni ibintu byiza cyane ku bwoko bwacu, aho bakomeje kuduhuza nk'abanyamurenge, titwareka kubishimira Imana. Mbere yuko mvuga, uyu ni madame ku batamuzi, hanyuma uyu ni mugenzi wanje Mibunda TV1, uyu ni Joshua Entertainment. Aba nibo dufatikanyije urugamba rwo kuvuganira ubwoko. Ndabashimira cyane Azati. Uyu ni umudamu we wa Papa Joshua, yitwa Shashi Souverain. Uyu ni umugabo we. Hanyuma ku by'ukuri turashimira Sam K Dodos bafatikanyije na Dr. ndetse na Papa Legend Oji kuba barateguye kino kintu. Iki ni ikintu kiduhesha imbaraga, kiduha gukora cyane. Ngira ngo nshimira n'abagenzi banje twari dufatikanyije kuvuga amakuru n'ibindi, nubwo nabo batabonye wenda kino gikombe utabazakibona nibakora cyane, ariko ngira ngo murabizi arundi wakoze kundusha. Nazamura ukuboko abari mu banyamakuru ninde? Nous sommes des journalistes du talent. Komanga mwabyumvise? Nukuvuga ngo twebwe nous sommes comme un albatros social qui vole sans quelle, sans poil, sans ennemi. Et aucune personne qui peut nous mesurer n'importe comment. Rero turabashimira mwe mwese mwari mudukurikiye, isi yose abakunzi bacu badukunda ku isi yose, amadubu y'umurenge atari makagara. Twebwe turi abanyamurenge b'amadubu, twirwaneho oye oye. Thank you. M23 oye, Intara za Sarambwe oye. Aho niho tubarizwa kuba dukeneye, turi abanyamakuru ba revolution kandi mwitegure gutaha iwacu. Ibi bikombe tuzobifatira iwacu. Thank you so much. Murakoze nawe gutaha. Merci. Reka twumve Nyamwiza remarks yiwe duhite dukomeza. Hey guys, nanjye mbere yuko mvuga ndasaba Fande Nyamjareti kaguruka kaza hano na Mama Murenge na Nyakinshasa n'umwana wanjye Mariki, nawe ngwino. Impamvu mpagurukije bano bantu, bantu batuze kuvuga, twese duhe tuvuga twihute mukomeze. Ni ukuvuga ngo impamvu, ndabanza babwira impamvu itumye mpagurutsa bano bantu. Ndahera kuri Afande Nyamjareti, ni role model wanjye mu bintu byinshi 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 cyane. Twirwaneho oye! Njyewe mpagararana n'abahagararanye n'ubwoko, niyo mpamvu muhagurukije kugira ngo abakobwa n'abagore mugire icyo mureba cyangwa mugire icyo mwiga. Uyu ni umuntu ukomeye cyane, niyo yagenda akicara. Nyakinshasa muhagurukije mu rwego rwa entertainment ku bagore. Aba ni abantu b'icyitegererezo tutagomba gusimbutsa amaso ngo tubateshe agaciro cyane, tubatwara uko twishakiye, kwa ko nabarora umudo bacu mu byo dukora. Nawe Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uyu nguyu ni umurwanashyaka, muhagurukije kugira ngo ntago muzi ibyo akora inyuma y'umuryi, aho mutareba kuri media akora ibintu byinshi. Niyo nasigana n'aba ngaba gusa. Abantu benshi mushobora kuza kwibaza ngo kubera iki Amasimba yatsinze. Nari mfite imbogamizi nyinshi ntangira media, zirimo no kunuka yuko nabyariye aho, ariko impamvu murabona mfite umwana mubi, nababera mwese banyoko kuko sifite umwana mwiza. Okay, so ntewe ishema nawe ari mu nkingi, ari mu bituma ngira imbaraga zituma nkora ibyafasha societe, abasingo mother n'abagore bose bari yabagowe. Rero uyu mwaka ndakeka yuko mu byatumye wenda nsinda, twakoze ibikorwa birenga 5 ku basingo mother, ku bagore bagowe, turabatabara muri kino cyumweru. Igikorwa cyacu cya nyuma dukoze dusoza umwaka,
turagishyira ku mugaragara, aho Amasimba n'abafana bayo bakuye umugore muri takataka bakamushyira mu nzu abandi bantu babamo. Rero niyo mpamvu Amasimba mwagira icyizere kandi yarabikwiriye. Uyu ni Mama Murenge, ntiyahawe igikombe ariko muhagurukije mu rwego rwo kumushimira ko nawe yahagaze mu mwanya mwiza. Reka mvuge rero ku badebuti badahari, Muramba baranavuze mu biti byose. Kuba natsinze ntibivuze ko nakoze njyenyine, twese twarakoze. Abadebuti ntago bahari bari mu Rwanda, ariko bakoze igikorwa cy'ubutwari, batabara abagore b'abarwanashyaka n'abana babo. Rero aho bari wenda kuri kamera bari kutubona, nabo gushimirwa. Iki gikombe gihagararira abagore b'Abanyamurenge bose muri rusange. Sam, murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you so much, Amasimba, the CEO. Aba comedian, abagore n'abagabo mu byiciro byabo barimo, turakora twihute cyane. Reka duhere ku bagore. Hariho bita Mutomanza, umugore wa Manza. Hari umugore wa Manza yitwa Mutomanza, hariho Zahabu na Janvier n'ubundi baragarutse. Hariho bita Nyakinshasa uhagarariye ikinyamakuru cyitwa Nyakinshasa Authentic TV. Hariho Bora ukorera ikinyamakuru cya Eboy muri Australia. Hariho madamu wa Eboy n'ubundi ukina kuri Eboy nka company. Reka dusabe abahari muri abo twasomye, abahari batambuke hano. Turakora twihuta cyane. Iki ni icyiciro cya nyuma. Nyakinshasa n'abandi bahari mutambuke hariya. Urakoze cyane, ndabona ari wowe wenyine waje. Mu by'ukuri turamushimira. Okay, Zahabu arahari, undi mugenzi we bakompetaga. Okay, nawe yari mu kindi cyiciro kandi ni byiza. Actress ni 7. Okay, murakoze cyane. Nyakinshasa muramuzi ko ni umulegend, sibyo? Muramuzi? Niyo muntu wa mbere watinyuye abagore kujya muri media mu Banyamurenge. Akina filime, muramuzi? Rwose indabo kuri Nyakinshasa, warakoze cyane. Watinyuye abagore benshi, umubare w'abagore benshi bakora media cyangwa se bisanga muri comedy cyangwa se bisanga handi hatandukanye. Mu by'ukuri warakoze cyane, ndetse na mugenzi wawe mwahatanye n'abandi badahari twasomye kuri rutonde, abo bose barahari. So reka dusabe rero uyu muvandimwe, umuntu uri buze gutanga igikombe cyabo yitwa Museveni Kordo. Reka dusabe aze bamuha igihembo, n'uyu mugabo ahita asoma uwatsinze muri iryo tsinda ry'abagore, mu bagore bakinye neza cyangwa se babashe gukina neza comedy cyangwa se baba actress. Okay, baguha envelope n'igikombe. Okay, reka twumve Faustin asome, ubundi Museveni ahita atanga igikombe. Ni benshi cyane batandukanye, mwumvishe urutonde, ariko haserutse babiri. Nienda udahari dushobora kumugezaho igikombe cyiwe, cyangwa se muri aba babiri akagira umwe utsinda. Niko bigomba kugenda. Faustin. Papa Legend OG Mlenge Awards 2025-2026 Best Female Actress Mwamikazi Yvonne Nyakinshasa. Amashimwe cyane kuri Nyakinshasa. Nyakinshasa yarakoze cyane, bafata ifoto. Bakoze cyane. Bazane microphone. Nyakinshasa kuri Max. Twihuta y'umunota umwe. Microphone. Twihute, Nyakinshasa wagira icyo uvuga. Thank you. Okay. Turakora twihuta. Murakoze cyane, ndabashimiye mwebwe mwese abaje hano hantu muri iki gikorwa cyo kwa Papa Legend. Imana ibahe umugisha. Sinzi ko muri kunyumva. Yes. Ikintu ndashimira Papa Oji kuri ibi bikorwa akomeje gukora hano muri Kenya.
tunamusaba ko ubutaha agomba kubyimurira imuhira. Kugomba gukorera mu buhunzi ntabwo bisa neza. Ubu nyine igihugu kirahari, tugomba gutaha bikazabera iwacu. Hanyuma ndashaka gutinyura abandi bantu bakiri inyuma, mufite impano zitandukanye. Izo mpano zanyu mufite njyewe ntazi, buri muntu yiyiziho indirimbo yiwe, niba ari umuririmbyi, niba ari umukinnyi wa filime, ikintu icyo ari cyo cyose wumva muri wewe wakora, utinyuke, ntugategereze ko hari ikintu uzakora udafite abaguca intege. Abaguca intege ntibazabura, ariko baca umugani ngo ushaka inka aryama nkayo. Ikintu cyose wumva muri wewe cyakugirira umumaro, gifite aho cyagukura n'aho cyakugeza, ugende utinyuke. Abamama mutinyuke, abakobwa mutinyuke, abasore, abapapa. Ndashimira Aimable, haguruka bakubone. Amashyi menshi cyane kuri Aimable. Uyu muntu w'indashikirwa niwe duhorana buri munsi mu kazi ka buri munsi. Ndagushimira, Imana iguheze umugisha. Thank you. Murakoze cyane. Arakoze cyane Nyakinshasa. Reka tujye ku bagabo beza bakinye comedy cyangwa se abakomediani bacu beza. Reka twihute dusabe chairman wa Gidurayi azegera hano kuri bano ba protocol. Dufitemo Abdodom, dufitemo Lewis na Samedi, dufitemo Abdallah, dufitemo Papa Boy, dufitemo Mpazi Birego, dufitemo na uwo bita Big Ground. So abari hano mu bantu ba comedian bari hano bashobora kuba baje bahatanye mwaza hano. So ndabona nabahari, reka uyu muvandimwe dusomera abatsinze muri iryo higanwa, ubundi dusabe cyane umuntu wahoze akorana na Lewis aze hano aserukire, afate envelope ya Lewis cyangwa se n'igikombe cyiwe. Papa Legend OG Mleng Awards 2025-2026 Best Male Actor Danuze Lewis P. Murakoze cyane, bifotoze. Twihute cyane tugiye mu evangelist. Uyu mugabo natange remarks, ubundi duhita tujya muri cyiciro cy'abaevangelist mu rwego rwa Lewis. Sawa, murakoze cyane. Amazina nitwa Chan Boss. Iki gihombe ntago ari canje, nahagaze mu izina rya Lewis P. Muramuzi nk'umuntu witwa Matayo, muramuzi. So yantumye ngo nze kubashimira abantu bamushigikiye bakamutora online. Aracakomeje gukora, mumukurikirane kuri YouTube, yitwa Lewis P ndetse na Samedi. Imana ibahe umugisha. Thank you so much. Reka tujya mu cyiciro cy'abaevangeliste. Dufite abaevangeliste, dufite evangeliste witwa Serugo, evangeliste witwa Rwiyereka uba mu Rwanda na Kitengela, evangeliste witwa Gapapa uba hano Nairobi, evangeliste witwa Muyoboke William uba hano Nairobi, evangeliste witwa Kiriki mu Rwanda, Konfi Burundi, evangeliste witwa Kadoka Kota. Reka dusabe abaevangeliste bashobora kuba bitabiriye hano baze, nimba hari abahari cyangwa se abandi badukurikirana online. Iryo tsinda ry'abaevangeliste bari hano, ndabona Gapapa yaje. Okay. Aha, na Madame Evangeliste William. Reka dusabe turebe abantu bari buze kubaha ibihembo. Reka dusabe abantu bari buze kubaha ibihembo. Reka dusabe n'ubundi umuyobozi w'imirara atambuke hano kugira ngo uyu mugabo asome uwatsinze muri abo bantu, muri abo evangeliste bose, ubundi bamuhegeze igikombe protocol, muramuha envelope n'igikombe, ubundi badusomere uwabashije gutsinda muri icyo cyiciro cy'abaevangeliste beza bakoze muri uyu mwaka. Papa Legend OG Mlenge Awards 2025-2026 Favorite Evangeliste Gapapa. Amashyi menshi cyane. Bamugeze igikombe.
murakoze. Bifotoze. Okay. Bifotoze bakugeze igikombe na envelope. Evangeliste Gapapa ugifate mu kuboko. Amashyi menshi cyane kuri Evangeliste. Reka twumve icyo avuga. murakoze twumve urakoze cyane. Thank you so much. Reka twumve. dutuze rero nta mwanya dufite wo kuvuga byinshi ariko turashimira Imana. ubu ni ubuntu tugiriwe kuko sintekereza ko impamvu bino bikozwe ari ibituvaho. ni ubuntu tugiriwe gusa, so Imana yabikoze ishimwe. cya kabiri turashimira Papa Legend watwizeye ko ubutumwa bwiza ntibuzabwishugwa, twabuherewe ubuntu tubutangira ubuntu. So ibi ni nka encouragement yo kudutera intege kuko ubundi ubutumwa si icyo tuvuga, ubutumwa nuko tubayeho. So yarakoze cyane, abitabiriye mwakoze, Imana ibaho umugisha, turabakunda. Amashyi menshi cyane kuri Evangelist Ministries. Dufite gisubizo, dufite True Promises, dufite True Worshipers, dufite Healing Worship Team, dufite Voice of Place, dufite Air Force. Abo banyamuryango bose bayo matimu nibaze abari hano. Niba uva muri Voice, niba uva muri True, rwose mubanze muze hano. Niba uva muri gisubizo, tubanze dushimire Papa Legend wahisemo kuzana ayo matsinda yose. Muze, waba uri gisubizo, waba uri True, waba uri Healing, mwipange hano mu by'ukuri. Muze kubw'umwihariko gisubizo, True Promises, Voice, muze. You are the gisubizo member. Muze mwipange neza hano please, hano kuri bana. Magare kuri bana hano. Rwose ibi ni by'agaciro. Twemerere mureke gutinda kubera ko muri benshi. Please, muhagarare hano kuri bana. Muhagarare kuri bana mugaragara neza. Dukore twihuta Ministries. Okay. Guys, turabashimiye ko mwahisemo kwitabira amarushanwa yacu. Mwarakoze cyane, muraba agaciro. Alarme, gisubizo n'izindi zose twavuze ziri hano inyuma. Ariko mu rwego rwo kwihuta turasaba Joshua aze hano yegere bariya ba protocol, kubera ko abantu begere protocol mukimuhe mu ibanga. Dusaba uyu muntu asome mu ibanga, nawe uhagarare hano usome mu ibanga ministeri, ubundi Joshua ahita atanga kuri iyo ministeri. Hisha nibanga atagira umuntu usoma tutarasa. That's good. Papa Legend OG Awards 2025-2026, Best Gospel Ministry, Voice of Praise. Voice, amashyi menshi cyane kuri Voice. Mubasuhuze abandi. Voice abandi basore mu cyaro. Murakoze cyane. Abandi basore mu cyaro dusigarane Voice. Abandi basore mu cyaro, abanyamuryango ba Voice. Duhagarare hara kuri bana neza twitonze. Mwipange neza abanyamuryango ba Voice. Muhagarare neza abanyamuryango ba Voice of Place. Joshua, subira hara ku gikombe. Twihute abanyamuryango ba Voice, muhagarare neza mwifotozanye na Joshua wahaye igikombe. Mwarakoze cyane. Reka twumve remarks y'umuyobozi wa Voice nk'abantu begukanye igikombe cy'ibihumbi 30 ndetse no murakoze cyane. Dufashe umwanya dushima, tubashimira mwese abari hano, dushimira
Papa Legend ndetse na Dr Sam. Twebwe Voice turi umuryango w'iyobokamana udashingiye ku guharanira inyungu runaka, ariko kandi turashima Imana ko Papa Legend ndetse nabo bakorana babonye ko ari byiza bakagira ituro cyangwa se bakagira ishiga rimwe boshiga muri Voice binyuze mu kureba cyangwa se ibikorwa byacu. Turamushimira cyane. By'umwihariko ndashimira umuryango wa Voice, katubakomera amashyi menshi. Ni abantu beza bahamagawe, bemerera Imana, bemera umuhamagaro, bakora ibikorwa byiza bigarura abantu kuja mu nzira nziza yo gusa na Yesu Kristo. Rero ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha, nimucike intege. Urubyiruko rwinshi ruri hano turabatumiye muri Voice mwese mu marepetisiyo, turepeta kuwa mbere no kuwa gatanu. Muzaza muza tubane, tugira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, umwanya wo kumva wo kurepeta indirimbo, ndetse n'inkuru ya Yesu irakomeje hano muri Nairobi kugira ngo igere hose. Imana ibaheze umugisha, Imana ibagirire neza. Twishimiye igikombe kivuye kuri Papa Legend ndetse na Dr Sam. Murakoze cyane. Abantu bose babonye ibihembo muraza kuguma hano, ntihagire umuntu ugenda. Abantu bose amatsinda yose mugume hano. Reka twihute tujye ku baririmbyi beza. Best Singer Achievement dufite uwo bita Mbabazi y'u Burundi, Trezor ni bande kuva muri True Promises, Inyota kuva mu Rwanda, Mwirinzi Nairobi, Kinoro Burundi, Frank US, Richard kuva mu Rwanda, Trezor mu Rwanda kuva muri n'ubundi muri True Promises. Mutwemerere turebe umuntu uri buza kubaha igihembo. Muririmbye mwiza waririmbye. Judge Mubogora turaza kumusaba yegere hariya baze kudusomera. Abo bantu ntabahari, ndatekereza ko reka dusabe, ndatekereza ko bano bantu muri rutonde dusomye hari abatabonetse, ariko reka twumve uwatsinze kugira ngo Mubogora atange igihembo, ubundi tuze kuderega umuntu ugomba kugifata. Papa Legend OG Mleng Awards 2025-2026 Best Gospel Singer Mbabazi Patrick. Murakoze cyane. Bavuze ngo Aimable, Dibua Fabrice, coordination yavuze ko ari ugomba guserukira Mbabazi, ubundi akaza mugeza icyo gihembo kiwe. Mubogora mwifatanyije, mwakoze cyane. Twihute n'umundi dufite irindi tsinda, dusigaranye amatsinda 2 gusa. Dufite pianiste mwiza, umucuranzi mwiza wacuranze karahava. Remax. Bwana asifiwe. Mu izina rya Mbabazi dushimiye abantu bose bamutoye. God bless you. Abantu bose b'i Burundi turabashimiye cyane. Thank you so much Mbabazi. Abantu b'i Burundi muri East Africa, congratulations abantu b'i Burundi mwashigikiye Mbabazi akabageze kuri uyu mwanya. Twihute ku mucuranzi mwiza, abacuranzi beza bacuranze karahava barahari. Nababonye cyane. Dufite uwa mbere harimo Aimable kuva mu Rwanda, ucuranga mu Rwanda, Daudi kuva Uganda, Kavoma muri Kenya, Konfi Uganda, Dr Beya kuva muri Kenya, Moses kuva i Burundi. Mutwemerere Faustin adusomere muri abacuranzi b'ibyamamare muri ino industry yacu Nyamurenge, umuntu ushobora kuba yarahize abandi. Mu by'ukuri bano bantu bose baracuranze kandi bacuranze neza, ariko turabashimira, hagomba kuvamo umwe wahize abandi. Papa Legend OG Mleng Awards 2025-2026 Best Pianist Daudi Uganda. Reka dusabe Judge Mama Kabaganza ujye hariya ufate bamuguha igihembo, userukire uwo mucuranzi mwiza wacuranze, bamugezeho igihembo. Mama Kabaganza
mwegere hano hafi agishitseho mushiki we ari hehe mushiki wa Dawidi ari okay intumwa ya Dawidi ni iyi mwifoto uzanye envelope na irahari ufate no kuri envelope thank you so much ubundi murebe hariya ku banyamakuru bafotore mwarakoze cyane abavandimwe ba Dawidi kandi Dawidi turamushimira muri Uganda murumva ko Papa Legend ni sanzure u Burundi mu Rwanda East Africa is the number one aha reka twihutire irindi tsinda hasigaye amatsinda abiri gusa Secular Music abaririmbyi baririmba indirimbo bavuga ngo ni indirimbo ngo zisi ariko se ninde utari mwisi nta urajya mu ijuru ngo agaruke turacyari mwisi twese reka twongere tubasabire tusome bano bantu ba Secular Music artist wa mbere harimo Menda Boy uririmba indirimbo za gakondo Ganjo Gang team ni King Eli Mupati Octave America reka dusabe abo bantu bose niba hari uhari Ganjo Gang arahari yabaserukiye sinzi riba Mupati ari muri America na hari King Eli na uhari okay reka turebe umuntu uri buze kubaserukira aha Secular artist okay Chairman Robert wa karere ka Kayole reka twumve uregera baguha igikombe n'ubundi twumve usoma muri iryo tsinda ry'aba Secular Music Papa Legend OG Mleng Awards 2025-2026 Best Secular Artist Ganjo Gang. Ganjo Gang team. Ganjo Gang barakoze vraiment. Reka dusaba umuyobozi bifotozanye nawe. Murakoze cyane. Umuyobozi urareba hano mwegera kuri bana neza. Murakoze cyane. Murakoze reka twihute. Murakoze cyane Limax. Ganjo we. Ndashimira abaganjo bose aho bari. Ndashimira Papa Legend OG n'umuoji cyane. Turi inyunda zo muri Kivu Ganjo Gang. Mafia boss yo. Murakoze cyane abitabiriye rino rushanwa bose. Mwakoze cyane. Nje baza bita busy time. Murakoze cyane itsinda rya Ganjo Gang. Itsinda rya nyuma n'aba blogger beza cyangwa se abantu bakoresheje mutandao cyangwa se Instagram. Hariho bita Mulenge Masisi Beauty, Mulenge Gallery mu Kirambi ruguru, excellent Mulenge. Aha. Reka dusabe Faustin agire watangaza and then duhamagare uza gutanga iki gikombe kuba blogger beza. Oh, Mulenge Masisi. Hari waserutse Mulenge Masisi. Nimwe ngo mujya mwandika kuri yasha. Mwarihishe none turababonye aba blogger bajya bihisha ngo nta muntu wababona none turababonye. Thank you so much Mulenge Masisi mwaserukiye n'abandi so wakomeza. Papa Legend OG Mulenge Awards 2025-2026 Best Instagram Blogger Mulenge Masisi. Amashimwe cyane kuri Mulenge Masisi. Reka dusabe n'ubundi Chan aze abagezeho igikombe cyabo Mulenge Masisi ubundi dukore wakoze cyane mwifotoze turabali max yanyu. Murakoze dufite special what? Recognition. Special recognition ndetse na best upcoming envelope abiri speech. Sawa murakoze. Mbere y'abyose ndashimira Papa Legend wateguye bino bintu Imana muje umugisha. Icyaka ndashimira abantu bazakurikirana Mulenge Masisi Beauty namwe Imana ibagiriye neza murakoze. Murakoze cyane. Reka dusome best recognition ndetse na upcoming what? Content creator, that's good. Aba bantu babiri ibo bari special. Reka tuhere ku content creator wabaye wa mbere azana content upcoming. So muranyemerera Rugazura n'ubundi Faustin aze gusoma uwo muntu cyangwa se amuhamagare and then
turaza gusaba Rugenza nawe nk'umuntu w'umu content creator cyane ari uza kumugezaho icyo gikombe. Ubundi turaza gusaba n'undi muntu nawe baza gukomerezanyaho. Papa Legend OG Mlenge Awards 2025-2026 Best Upcoming Content Creator Irakoze Kado. Amashyi menshi cyane kuri Irakoze Kado. Turasaba Rugenza mujye hariya na Kado. Murakoze cyane. Mu content creator mwiza witwa Kado. Warakoze cyane kuzana kubura mu upcoming kandi warihuse cyane. Thank you guys. Special recognition urayivuga. Murakoze cyane. Remarks ya Kado. Upcoming. Okay, thank you guys. Imana ihumugisha abantu bose nabonye hano mu ijambo rimwe. Ndashimira abachairman bacu, ababyeyi bacu, Afande Nyamujareti, I love you so much. Ndetse na wa mama Piana Nyamwiza, Tate Nyakinshasa, n'ababyeyi bacu hano, mama Joyce, Joshua Master, Bea, Mubogora. Mu ijambo rimwe rero inama gusa natanga ku rubyiruko. Impamvu mfite kano kantu nuko nitahuye. Abantu banze hano cyane mu Gisirimba, ariko buriya umuntu azayicara yihishe mu impano nyinshi. Dukeneye abantu baza hanze cyangwa se kuzuba ukagaragaza ibintu bikurimo. Tugabanye cyane amasombe cyangwa se biriya bihuru byo gukanja. Ari umuntu umwe wavuze akajambo sinagashima cyane ari nka mu ntebe. Impamvu wavuze rya jambo nuko utaritahura. Ndangiza Papa Legend turakwemera turakubaha, ariko icifuzo canje nuko ubutaha Miss Mlenge yabera ko mu Minembwe kabisa, ko mu Minembwe. Nashimye ko uyu munsi ntayabaye ngirewe, wenda his wish nuko yabera iri. Anyway, thank you, God bless you. Duhamagarire uwo muntu. Papa Legend OG Mlenge Awards 2025-2026 turasaba Darlene gato, turasaba Darlene aze guserukira, aze gufata cyangwa se aserukira cyangwa se aze gutanga icyo gihembo. Sorry. Papa Legend OG Mlenge Awards 2025-2026 special recognition goes to Gaston Ilunga. Amashyi menshi cyane kuri Gaston Ilunga. Mu byukuri reka nkivugaho gato nk'umuyobozi mugenzi wanjye. Gaston Ilunga ni umuntu wagize uruhare rukomeye cyane muri industry, mu makwe, muri showbiz, mu kwitanga cyane. Mu byukuri my brother, big brother Gaston Ilunga, aho uri muri US